Bafowethu le mpi ayigcinanga ngesikhwili esidle ucabasha izolo kodwa-ke isaqhubeka nasey'nkundleni zokuxhumana emva kwey'nkulumo ey'phostwa iyena-ke uXolisani Mbete-ke laphana-ke odume kakhulu ngelikaMbete. Ubhale-ke kanjena-ke laphana-ke ekhasini lakhe. Le nkulumo yenza abantu abaningi-ke bethuke kakhulu-ke ukuthi kanti-ke noma eseshayile noma-ke esemshayile usakhuluma kanje kodwa-ke nanto udaba ake ngifunde uthe ungalunga ukugijima imaradoni nje uthi ngikubone kahle mina. Kusho-ke uMbete-ke ekhuluma-ke ngendaba-ke yayizolo-ke laphana-ke njengoba sibonile ucabashe bafowethu kwenye amavidiyo-ke ebisabalala ey'nkundleni zokuxhumana-ke egijima ezama ukuphephisa isimo sempilo yakhe-ke laphana-ke. Le nsizwa-ke yakwaMbete-ke ilokhu imlandele njalo-ke imidla ngenduku into kadu. Uthi-ke uMbete-ke laphana-ke ucabashe angalunga kwimaradoni-ke laphana-ke yokugijima ngoba siyazi ukuthi imaradoni sesigijima-ke ngomqhudelwano wokugijima-ke laphana-ke. Uthi-ke angakhona njengoba-ke embonile-ke izolo ebaleka. Asazi bafowethu ukuthi iyophetha kanjani. Kuyakhomba ukuthi le nto ayisoze yaphela kalula kodwa-ke kuyosiza khona ukuthi kube khona abantu abadala sebekhulile abeyothatha igxathu elithile lokuthi babalekelele njengoba siyazi ukuthi-ke bangabaculi bangamaskandi ekugcineni. Mina-ke ngikuthatha ngikubeke njengoba kunjalo ngithi nje asidibane kwezinye.